uma ichu apasal ne na inti thiam lo na an ne ewangin an in lama lo kir le a heti chung hian a una pa thian pa yoge saksena ne na in nga zong le in an hnu loka midang Sunil Sharma nin in hmel sha chhole in an in nga zong le a abial pahmasa jok yoge saksena chu tha tumin abial pathar nen chuan ro manna an kalpuita ani yoge saksena hi Uttar Pradesh Premnagar Bareilly readymade thomna dor nga kin mi hnoya na thok thina me ni khat kumsang ni somni pakhata ador ngak chu nidanga in a thlen hun anga in a thleng tatlat lo maya a unaw pa asu chuan anaw na thona dor nei tu pa Mr. Jitendra chu phone bi ngalin thil omdana wazot wata dor nei tu pa la chuan anaw yoge saksena chu anom samlo awanga dora changa in lampan tura ma taka achwa thoina lo chang boxi chutia dora changa in lama ho tora achwa to laya a chanchin an shelo le biak po thei ani lo chu achungte an mang angte em maya a thei ang anga zong ngalin chen om khoveng a hria piangin an zon pui ve boka ma se a om na om an she chhuak thei si lo zan khwa a an zon po in an she chhuak thei mai lawa atuk me ni hni kumsang ni somni pakhat aron her chhuaka Bareilly police station atanga hlawak lawa leileta chuan mipa kumsom thuma changa kumsom thum panga om vela upa ruang mu ani tho Bareilly police station chuan report an dong to tlat mai mi pakhat jingkar in soizoya kalchok chuan anin lampana a hole lai takin ruang hi a mu a Bareilly police te hi a hriatir ta ani an ruang chhar chu mi kotwara boral ngei ni in police te chuan an ngaya a ngonga hmunli vela chemte vi na omin a hmel hriat chian har sakhopa halani boka chumi ani awang chuan police te hian tunge ani an finfia theilok lawa ruang kyang mai a chuan mobile phone po hmoni in akang chani hleng nge a ruang chu veng chung mi ani le ni lo sia tumin police lam te chuan ma an ngal ta wata mi sang te an zo hnu po in an che chuak thei chawng lawa ama ero chu ruang en tu te zinga chuan Mr. Jitendra thomna dor nei tu kha local tilve hlawa ruang azuk en chan chuan adora thokmek yoge saksena ani tho police te chu a hriatir ngala police te po im achung te phone manga shilwatin anti tur sang te anti zo hnuwa postmortem turin an thon ta ani ruang postmortem tura an thon hnu hian yoge saksena unaw pa asu saksena chu thil omdan le thil thlendan nia a hria te soi turin police station lama inspector Gitesh Kapil chuan akong ngala asu hian police te ma a soidanin anaw yoge saksena le a thian pa unaw nu uma inena phone manga anin biak fo thin thu soi chhuakin a in hlona poisa a tho chhuate po a khoral sak fo thin ni in police te ma a hian soita a asu saksena chuan a unaw pa yoge saksena boral dan chungchanga article zathum pani zahni pakhat na tlo chanin Bareilly police station a hian thubuai aziak lo ta ngala Inspector Gitesh Kapil kai shwaina hnoya yoge saksena tha ni dan chu chuichan ni in ruangan charna hmuna tekal le in engkim uluk taka ennon nate an nei hnuwa yoge saksena phone call detail le sim card detail hrichiang turin cyber cell lama le forensic team te hna chaktaka mala tura thupek le norna chaktak police commissioner Rohit Singh Sajawan chuan ati chhuak ngal boka police lamten phone call detail anzir chian na a alandanin yoge saksena hian phone call adon hnung ber chu uma I abial nu ti hriat chhuani in reporta antarlandanin abial nu uma inen hian nitin phone manga anin biak ze tho antarlang bok ani police te chuan an thushiat bo zui nga zelin me ni thum kumsang ni somni pakhata Inspector Gitesh Kapil le police engemaza te chu yoge saksena bial nu uma ite chena lampan chuan an thok chhuak ta a uma ite in an wathlen hian ama uma I ber chu alo omlawa achung de po in awmna chin an hriat lo thu in police te hi an lo shila police lam te hian thuzo fian nei tura man nge an du awanga malang ngal chun zom zelin uma ite ina chuan darkar somni pali chung ain choka duty turin police lam te chuan ro manna an siam ta a hei hi uma I an man ngei theina na ti an ni uma I a omna chin hriat lawa a oma tanga ni thumna a vanei thak takin police te chuan Gazipur district chunga non hara khwa a an chung te hne na om ti report an dong ta hlawa
an report don bo zuin police te chu inspector Gites Kapil le women constable engamasa tinen Gazipur district chunga non hara khwa chu an bapan le a he khwa atang hian uma ichu an man tangi nge a police ten uma ichu kil sang sanga changa zona zotin atira chuan yoga saksena boral na chungchanga in nam hnoi lo tho in police te hi achang ve na sa a ma se adot soin adai zau to lawaniang police te ma chuan an tha ani thole abial pa tho Sunil Sharma ne na until ti ani ngei thu police te ma hian puang ta a police ten uma in ne na changa an thu sha te bo zuin Sunil Sharma po chu an man zui ve ngala an pahni hian yoga saksena an tha dan le an tha chante zotin thil thlen dan kim chang chu an she theita ani Uttar Pradesh Mahanagar Bareilly Premnagar Police Station huam chunga Pariya venga private basa conductor na thoka in hlo thin Asok saksena te chungko an chenga fami pa patni le fanu patni nein an fa te po athe chinchina chuan an tho om tok na zon sakin na an thok ve hlom boka an fa te jinga te ber yage saksena po ready made thomna dora thokin ni tin hun mang ve china an ina changa hello te ya Mahesh Chandra te chungko po khosave in an ni hian fa patni an neya au pazok hi mechha ni in uma sukla ani a nulamhmel thatak le do tak ni in July ni somni kumsang khazuka somko apiangin Bareilly University achangin a graduate nge ani yoge saksena le umai unaw pa Amar Sukla chu ready made door pakhata thokdo ni in an na thote ain anawangin anin kom nge veu maya yoge saksena po Amar Sukla te ina hian aleng ve fo thina chutiang bokin Amar Sukla po yoge saksena te ina leng ve fo boka chian in kom nge tak ni in yoge saksena zok hian Amar Sukla te ina len chu nuama te theile maya achian pa farno uma ipo hmelsha chautanin anin hmelsha tiratangin anin nel em maya chian anga anin en lain anin kara in hmangai tonna aron omchana anin ngai zon thopo an chungde ve in an lo sheve ta hiala namshan ve an ni awangin an tan chuan in nei thei ani boxi lo yoge saksena chungte po in abial nu uma ichu kalsan torin an fui fo thina ma se engma omje om the chong lo ti chuan uma ipa zok chuan an pahni po thena thaber turnia asia danin afanu chu pasal nei tirvat atumta a aparwa manna ang chuan November ni somni pasari kumsang ni som pakwa pasal anei tirta ani ma se uma ichu a pasal zon mu saknen chuan reipo in nei theilavin anin nei atanga thathumna vela chuan kota in chenna tho an ti fil le der to a uma I hian pasal ane chung hian abial pa yoga saksena nen po anin bechun zom ngai lem lova ma se a pasal te in atanga an in lama alet le hnu loka yoga saksena nen bok chuan in be pople chanin chuta chang chuan ama ang thau khan an pahni hian hun le ni an char chhole ta a hetia a pasal te in atanga alet le hnu hian stationaries dorlian ve tak pakhata athok ve china chuta anha thona bulmaya private company pakhata anha thok ve tho Sunil Sharma kumsom thum pahni vela upanen chuan anin hmelsha chhole a hun le ni liam zelin Sunil Sharma le uma itepo anin kom ngei tial tiala in ngai na thuk tak nei chho zelin atopa phei chuan in ngai na swala an tluta hiala uma I chuan Sunil Sharma chu pasalata na nei mai du a chuti lain abial pa ve tho yoge saksena lo om ve to boxi chuan aril ro ati boy hle mai chen atum la in aron umzui zel boxi nen ti ngaina asya taklawa chuan abial pathar zok Sunil Sharma ne na chuan thil umza song ashil ta veka an pani rem ti na le ro mandun na in yoga saksena chu thadan tur kong an zong ta ani uma ile Sunil Sharma chuan yoga saksena ti hlum na rem chang zong rozelin rem chang azona zong na na chuan mu hun an nei ta me ni khat kumsang ni somni pakhat aron her chhuaka dan pa nga yin yoga saksena chu ador nga chinna thomna dor lama akal le a abial nu uma ipo anna akal ve bokin Sunil Sharma ne na anro manna sa ang chuan yoga saksena chu phone na wa bia in uma I chuan zandaria ta khopon deu leile turem changla ya in mu puya som ta a yoga saksena po chuan engemo thilpoi mo tak soipui torne ya nga yin ador nga na nei tu pa Mr. Jitendra ne na chuan abial nu ahmudu chu taksanom samlo chuan lama seamin ho ma adila adilang chuan nidanga an ban chen ai ma in dora chwa sana lo ni a
yage saksena chu uma in phone manga in hmu pui tura asomna hmuna thlen chuan tu ma reng reng an lo om lo abial nu chu ron lang ve mai tura angai awangin an ngak le dewa rei po ngak lo tia chuan ahma atang deya lo om sa Sunil Sharma chuan thok le khata ahmaya marchadipin ahnunglam atangin aron the da thut maya chutia atal boilai tak chuan remchanga la in aman beta angonga chemteya voili lai vitin yage saksena chu reilote a hliam tor lavin aboral zui tak ngala Sunil Sharma chuan ahmai chu tunge ani ti sha theilo tor khopa cheturin lungin achu chetaveka ati dorte ati zo no in abial nu umai chu anro mandun anga thil ati thu phone kal tlang vekin avashila ruang the thang dan to ruang man siam torin Sunil Sharma chuan umai chu zandar ko vela yage saksena an than hmuna chuan apache bike mangin avashwai le a uma ichuan Sunil Sharma hena chuan baika petrol la chhuaka ruang chu halmai turina shila ruang chunga petrol te an leibak no chuan an halta a reilote hnuwa thil thlen na hmuna changa in ther filimin an mani in lam ve ve an panta ani atir lama kan soita kan khan police te hian heng twal thatu pahni Sunil Sharma le athurwal poi uma ite chu an manta a me ni ro kumsang ni somni pakhat khan CJM kota an pani hian shwaini in hemini vek hian Bareilly jela dalu anita ani